Letter A. A for apple. Apple là A con. Là con. Okay, good. Letter B. B for ball. Ball là kia con. Ball. Okay, good. Letter C. C for cat. Cat là A con. Satma. Okay, good. Letter D. D for dog. Dog. Sky. Ok, rồi, nó bây giờ cho hai letter năm mỗi con thử xoay letter B A là gì nhé. Find letter B. Ok, good. Find letter I. Ok. Find letter E. Letter E mình nào con? Ok, good. Find letter T. Letter T. Mình nào? Ok, good. Find letter D. Ok, good. Riêng tăng đi chơi nè con. 1, 2, 3. Cùng nhằm so chừng này mình đó cùng tốt nông hoạt nòm đằng cây đi thông thoạt mình tên ngoạt đằng cây rực rỡ mình tên ngoạt đằng cây rực rỡ. Riêng up and down mình chơi nè. 1, 2, 3. Up and down and clap clap clap. Up and down and clap clap clap. Clap to the left, clap to the right, clap to the right, turn around and clap, clap, clap. Up and down and say bye bye. Up and down and say bye bye. Bye to the left, bye to the right, turn around and say bye bye. Chương trình chó. I am number 1, where is number 2? I am number 2, where is number 3? I am number 3, where is number 4? I am number 4, where is number 5? I am number 5, where is number 6? I am number 6, where is number 7? I am number 7, where is number 8? I am number 8, where is number 9? I am number 9, where is number 10? We are 10. Yay!